Ana bismillah bir an uzat koyalım. İşte 68, 69 eken de. Tak. Oldu. Bu 70 kulakta bu atmalı gibi geçen oldu. Nasıl onlar çişin görür için. Hem mi başlattı? Kulun tiş, olmuyor. Kolun içten en başladı dedin. Hem iyi şimdi. Almaştır elek de bu. Ha. Hayda o da kalacak. Canar attı görme doğanlar attı. Yaş östürmek bu, at bolu eken bu. Şamallı sayda doğanlar. Şamallı sayda kum aylığında doğanlar. Bak. Aksı benden Nokia'nın ortasındayken bak. Aksı rayonunda karıştı. Beri kaytarın. Kum aylığında doğanlar. Oşbişek yolundan 4-5 kilometre içeri girersiniz. Şamal sayga arala ötөсүңөр ушул Şamal saydan çıkkandагы Гестин алдындагы айыл тугандар. Гестин алдындагы айыл. Ушул аттын өстүрүндүн ээси мен ал жанында тугандар, шу силерге толук маалыматты өзү берсин. Айтып кетөөрүңүз сеп. Бул 2 жаш, жазга 3 жаш болот, куда каласа. Жазга 3 жаш болот, пышты болот жазга. Жазга пышты боюн тартты, а? Боюн тартты, көрдү. Бер басырың болду. Шöyle айландырып турумчу. Абакандан келген, тайында. Тайында Абакандан келген бул. Нар айландырыңыз кана. Эки жагы бирдейби? Тайында Абакандан келген. Мен кемминиш. Турат бул. Кемминиш. Азыраак мени сөйлөгөн барып коебуз. Мына тугандар. Бул турган жаныбар экен. Так теңчи. Анча-мынча улак көргөн эле минип барамын дейт. Кени башын көрсөтөйүн. Моюндарын, көкүрөктөрүн, туяктарын тугандар. Артын көрсөтөйүнчү мына. Арттан туяктарын көрсөтөйүнчү. Түз бастырып коюңчу гана. Артынан көрөлүнчү, артынан. Бастыр бериң. Бери кайрап коюң. Кыскараак чабып коелу бега. Кыскараак кое бериңчи гана. Азыр сууп турган убагы. İçken cegenin karakterlerini айтып бериңчи. Бала чакага кандай? İçken jegen өтө күчтүү. Өтө күчтүү дең içken jegени. Жегендердин айып жок. Берем деген кишинин аты да бу жемди. Жок. Азыр жарым курсак кылып багып турук да биз. Жарым курсак. Койгузуш сал нагрузка экен. Качана. Bunun bir nemesi var. Bağı bunun uruktары көйүп кеткен бирокчу Кыргызстанда. Канча чын, канча калып белгисиз. 62 000 долларга сатылган Pradon үкөзү да бул ошонун үйүрүнөн келген. Ошонун үйүрүнөн келген. Анан ошо чемпион азыр Өзбекстанда, Yangi чемпиондун үйүрүнөн бул. Бага ушу тастыкта берем да буну. Кулай берсе. Берген, балдар бүт өзгө караштуу. Бул ошондо сизге Өзбекстандан чыккан болуп калды абы? Жок, бул рас Абакандан келди. Абакандан келген, Абакандан келип 62 000 долларга сатылган да жанагы чемпион. Yangi чемпион. Ошонун уругунан ошо үйүрүнөн келген. Ошактан чогуу келген да булар, Бул ошодон 1-2 жыл айын келген да. Ошол бир колодон келген экен да тугандар булар. Чемпион укази, куда каласа. Чемпион укази дең. Bunun tıyını aytın emi? Жақшы өсірімден жауыштырып aytın emi? Сол көп бағар ба, неме. Bunun tıyının şu gelişimele bağlı koyuluyordu otam. Gelişim bağını kommentariga ham anca sen ayta beradigan. Bir bağını bir çetin çıkarıp koyayım. Anı aytmasanız çalıp suray verip kıynaytı sizde. Ança versem olağı, munça versem bir maşine, bir tay, bir torpak veren bolağı dep kıynaytı size. Oşağa bir çetin çıkarıp koyayım. Жақшы аттın. Bunu sel şaşılıp kaldım değil mi özüm şartım gelişmeyçi bunu karmağanı. Şu hazır hem 20 da öyle aytam da. 20 da öyle? 20. Tovarla elek mi? Aralayt. Ayağından gap yok. Tovarla oda da? Çappaysınlar bak, arlata koyup var. Ошондой экен тугандар. Жана, баскан турганы ушул. Озун ары карап бир кагып коюң ылдый карап. Ошо кемиңдир азыр куйругун кычып. Жаныбар. Жаныбар. Турат экен да тугандар. Буну ушу улак-булак болгон эле барып бир көрүп келет экен болду экен. Ажака мерке ат экен да бул куда каласа. 20 000 долларга тугандар. Таныгандар бар бирок. Сурагандар да бар.
$20.000, $1.700.000 Кем олат? сом болот. Кем болот, сүйлөшөсүңөр туугандар. Башка ат-батка машина ташыдагы варианттар жокпу шеп? Жок. Акчага. Мына акчага сатабыз туугандар. Өзүм эле ине бербейм жакшы да буну. Ооба.